Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kau sorka kalau shimya karai beram syashu ikat laya jadli kali hasilong makin nya surang. Namar bagi kali kebelarim bat lale ya kani kat kum ke vehicle scrappage policy jangka sorkar. Na pedeng ikat laya jadli sana jadli kali sorkar ke balapalat ya kat sansnam bat pra jadli par kali jungi pat ba ke balapalat ya kalai sansnam. Haba keran jikilar patai kubor no iktin ka sorkar jela ba polling do ulong batang hasilong kidan hadu arlak nyupun rewajar arspa repu artli kali ki bayat man kasngi bat ka sorkar klashim ya kani karai kanaman weng ke jing dheng kali bat kumjuru namar bakal air jabo ka bami nagi kali rem ka kata e ka kya ki pat ba kani ka bangi ong ka vehicle scrappage policy lani ka ba ni raiban wengno benamsha penyacu asurok ya kali kiba la rim kiba kata ya ka jengku jongkal air ke fuel efficiency di bat ban kamtam ban address ya ka jeng air jong ke jeng khatnya kaba hasar shilong ru ni tang hasilong gidan arlak nyukun riu hajar aspa rup art liki kali di ban le ya kani ni la rai ba ki kali ki ba khatan snam shaneng ki bari ki kali jongga sarkar kita nak sarkar ki baron san hajatli kini shimna bakim long road wadi ka bamat numsha shu bakin ya bakin play ki surak bat ki kali pada ki ba long try de ki briu shimet private vehicles in shimmi kiba like husan snem bat chaneng kini gidan prahajar tli kabamut khatlai hajar tli kini ki kali kenam dan chu asurak masin introduce ya kanika scrappage policy bat ban notify ka di kani gomang pengimentan kita ka involve tang khatlai hajar ki kali namala ngi kentang na shalom ru meneng la IP ka figure jong r lak nyuputri hajar de kani kan involve hakani ka face ka pamenta tang khat lai hajar de ngidang la bale kata in pendap shwa kani but aka jo ka por ngin notify shwa limbaka transport department base lojong karai jo cabinet dalsngi ya kata ru ngila ekran de kanwan ka proper discussion ngindangi yo lot iki facts and figures haka next meeting jo cabinet yaki kali bala ora na bar ngala ong mentan ngidang collect yaki information but the next cabinet can ila raiba ngin take up the next cabinet ndag la yo proper information ka source bagi wan gini kali ka no ke each chunky de then ngin session ka oh possible tambang gini rai ka next cabinet away ka de ke jikluj ka baar ka de ke pollution ka balai ka de ka jing deheng kali kali barem disakut bun sin don gi bro gi ba jinglet ki sakut ki spangut nak tahu Jokowi ke kali kimpoi train station kimpoi airport di kita berok kita ki factors ki bangi namar ka dega policy ke bangi notify but CCN bangi la declare baka diga kali ka la long not worthy but question bangin extend ya ka permit la dia ban sha ki ban apply ru kamarai su ma